kawan-kawan semua,各位来宾大家好。Ini saya tengok semangat di Perak ni nampak kuat. Saya sebentar tadi dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, Rangkap Susah Agung DAP, YB Limbuan Eng, di sambutan Hari Raya Pakatan Rakyat di Pulau Pinang. Dan di Pulau Pinang kita sambut dengan lebih meriah sebab kerajaan di situ kuat dan tidak dirampas. Dan saya tanya orang Cina, orang Melayu, orang India, saya ingat semangat Hari Raya Cina tahun ini lebih hebat dan sokongan kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Pulau Pinang Pakatan Rakyat saya percaya lebih kuat. Dan dalam pilihan raya akan datang, Pulau Pinang akan catat lebih banyak kursi negeri dan parlimen untuk Pakatan Rakyat. Sekarang giliran kawan-kawan di Perak. Oleh kerana ini ucapan Selamat Hari Raya Cina, Kongsi Facai, Xin Nian Kuai Le, Xin Nian Bian Pu, Xin Nian Hao, Nian Nian Ha. Tapi kalau mau Nian Nian Hao, tadi YB Kisiang sudah sebut. Kalau masih orang sama di Ipoh, orang sama Putrajaya, garanti Puhau. Kalau mau Xin Nian Hao, Nian Nian Hao, mesti tukar kerajaan untuk bawa perubahan. Boleh? Ini semangat baru. Tapi kita tukar. Saya sebut sebab apa? Sebab apa kita mau tukar? Mau ganti menteri besar saja? Mau berganti Perdana Menteri saja? Tidak. Pertama, Malaysia ini negeri kita. We decide. We, the people, must decide. Not a few UMNO leaders, not the Perkasa leaders should dictate what we must or must not do. We, the rakyat, the Malays, the Chinese, the Indians, the Ibans, must rise and demand our right. Ini kita kena ingat. Saya orang Melayu, saya orang Islam. Tapi bukan kita nak tunjuk kita dah sombong. Orang Melayu, orang Cina, orang India mesti jadi bersama dengan kawan-kawan Sabah Sarawak, keluarga besar. Malairan, Huaran, Intoran, Dayaran, Kadazangran, Waman Musa, Inciar. Ini kalau tengok pemimpin UMNO, Malairan. Tapi saham dia angkat, kontrak dia angkat. Mana Malairan? Ini Melayu ada sini apa dapat? Saham dia angkat, kontrak dia angkat, semua dia angkat. Lembu pun dia mau curi. Ini parti mau tukar, bukan Malairan, lemburan. Kemudian ya, YB Kisiang sudah explain tadi, saya percaya banyak kawan-kawan sudah. Saya mau ringkas saja soal ini, soal lembu. It's not a matter of abuse and corruption. It happens, but it's the failure of governance. Okay? Tahu tak? Sudah orang curi duit. Okay? Itu satu salah. Kemudian bila sudah curi, tanya ketua, curi ke? Bukan curi. Bukan curi, dia mau angkat tolong dia punya anak. Jadi salah satu dah buat. Salah kedua, Menteri Pertanian, timbalan Perdana Menteri, semua kata tutup. Dia punya anak pun mau berniaga juga. Dia punya anak tak boleh makan juga. Wah, ini you punya negeri, bapak you punya negeri, kamu jaga punya anak. Kalau you punya berniaga, you punya restoran, bapak you punya, you mau kasih you punya anak, itu you punya pasar. Tapi ini negeri, bukan bapak you punya, bukan UMNO punya,
rakyat punya. Yes, we must have the courage. I'm speaking as a Malaysian. The Malays, the Chinese, the Indians, the Iban, the Kannada, we must rise, demand our right. This is our land, and there's no right for UMNO leaders to dictate, take away our rights and condemn any illegal. Saya betul, saya cakap from the heart sekarang. Ingat, saya tak mau lupa terima kasih sebab 9 Januari saya tak tahu apa sudah silap. Semua orang cakap garanti Anwar masuk jail sekali lagi. Semua orang cakap kalau tak jail pun mesti kena hukum, kena ikat jamin. Semua orang cakap. Hakim pun macam tu juga. Sudah 2 tahun memang semua kita salah saja. Dia ada bikin, tapi lubang tak nak pecah, tak peduli. Mesti juga. Jadi saya tanyakan, saya beritahu Karpal, you boleh tanya itu hakim, lubang mana, lubang hidung kan, lubang telinga. Okey. Kemudian minta nota, semua kita kalah. Orang tanya saya, what happened? Saya tak tahu. Tapi yang saya berani cakap, UMNO cukup sakit hati saya bebas. Bila tahu saya bebas 9 Januari, pemimpin-pemimpin UMNO, utusan Malaysia TV3 terus dapat itu penyakit mad cow disease. Ya. Sudah semua macam gila. Marah sana, marah sini, Anwar Yahudi, Anwar lagi, tape lagi, macam-macam. Dia sudah naik kepala angin, sudah tak betul. Mad cow disease. You tahu apa? Ini saya mau jawab. Saya dari hati saya. Itu pagi saya sudah siap. Uban, Aziza kata dengan anak ini uban. Hari ini burus gigi. Ubat gigi sebab mana tahu masuk kan. Jadi semua kita semayang, doa. Tapi tanya saya, sebab apa boleh hakim bagi itu keputusan? Saya tak salah, itu kita tahu. Undang-undang memang kalau ikut undang-undang tak ada charge, semua orang tahu. Tapi UMNO kata salah, TV3 kata salah, UMNO punya paper utusan kata salah. Macam mana hakim kata tak salah? Jawabnya, ramai orang Melayu, orang Islam semayang di masjid, doa. Orang Cina dia tokong, orang Kristian dia gereja, orang Hindu dia kuit, semua semayang minta Tuhan kasih kekuatan, kasih bebas. Dan saya kata ini the power of the doa of the people. Yeah. Lain saya tak tahu. It doesn't make sense. You see the law, they have never respected the law. You talk about procedures, they've ignored the procedures. You talk about Trump Act charges, is no. So we will have to continue. Sebab tu saya kata kita kena ada faith, kena yakin, kita patut ubah. Ini bukan soal Anwar. Saya kata sebelum 9 hari bulan, saya dalam penjara, saya luar penjara, does not matter. Yang penting rakyat bangkit, tolak UMNO Barisan Nasional, menangkan Pakatan Rakyat. That is important. Untuk apa? Satu, YBK saya sebut tadi. One example, Lembu Kondo, dia tak boleh resolve. You know why? Pasal apa tak boleh resolve? Apa susah? Sudah ada juri, ambil tindakan. Tak ada. Polis siap. Cari-cari lembu pun tak jumpa. Jadi kondo pun dia tutup. SPRM kata itu bukan dia punya kerja. Siapa punya kerja? Ini problem kita. Apa problem kita? Failure.
of governance. We don't have leadership. Ini negeri kaya, ini negeri rakyat pandai, ini negeri rakyat pandai berniaga, ini negeri sejarah baik, ini negeri aman. Tapi ini negeri tidak melahirkan pemimpin yang boleh tadbir negara ini, kerana dia mau jaga poket dia mau kaya, dia mau jaga rantai, dia mau jaga gelang, dia mau jaga baju cantik, lagi dia mau jaga cincin kita cakap. No time to govern. Kemudian pergi mana-mana, warning. Di Pulau Pinang, saya Melayu. Itu hari saya jumpa, ada perjumpaan YB Buan yang ada, Mat Samu Pas ada, pemimpin tiga-tiga parti ada. 10,000 orang di Pulau Pinang, Melayu majoriti. Saya cakap depan Kuan Ing, depan ibu, saya kata, my friend Lim Kuan Ing, I am sorry, I am a Malay. Tetapi ini Melayu UMNO Perkasa tiap minggu buat perhimpunan, attack Kuan Ing, anti Melayu, anti Islam, bakit letak itu taib naked bagi sama Kuan Ing. Ini apa pun? Ini siaran dia kerja, siaran. Siapa punya kerja? Siapa punya kerja ini? Siaran. Orang Melayu bukan itu kerja dia. Orang Melayu ada budaya. Agama Islam tak bagi hina. Ini warna kulit lain. Siapa bagi jadi? Kita bikin sendiri. Tak, Tuhan bagi. Gelap sikit kan, cerah sikit kan, mata jelek sikit kan, tepuk sikit kan, Tuhan bagi punya. Apa hak kita menghina orang? Tapi ini yang berlaku. It has gone to this stage. Please, please, please save this country. We have come to a stage that we have to appeal to the dictates of our conscience. Conscience kita is not about money, is not about party, is about our conscience as human beings. Please save this country. Please save this country. Ini bukan soal parti politik. Sudah tak dari ahli DAP, ahli keadilan, ahli PAS, tak apa. Tapi ini soal hati kita, soal manusia, soal anak-anak kita. Biar nama anak Cina, ke anak India, ke anak Iban, ke anak Melayu, ini masa depan anak kita. Their education, it is their country. Don't think it is your father's land. Mau ambil tanah, ambil. Mau maki orang, maki. Mau fitnah, fitnah. Mau tangkap, tangkap. Mau curi, curi. What else do you want? Mana boleh kita biar macam itu? Semua kita tahu. Orang Melayu pun tahu. Berapa bilion wang saham? 52 bilion ringgit saham beli kita. Tinggal berapa? 2 bilion. Mana yang lain? Dulu. You mean you don't care? It's your money. Yes, it's Bumi Putra money, but it's taxes paid by all. Tax paid by the Malays, by the Chinese, by the Indians. You have every right to demand and know how the money is being spent. It's all about freedom and rights. Ini saya harap kawan-kawan Perak buat sejarah. Kita ada Sri Nizam, he did his best, but orang mau kata apa? Dia Cina tau. Ya. Itu saja. Dia jaga Cina, dia bukan mampu ni Melayu. Itu saja. Dan you tahu sebabnya. You mean to say orang UMNO really believe that? No. This is dirty, racist politics. The power is in our hands. Kuasa di tangan kita. Jangan abaikan. Ya, ada orang Melayu menjadi bekas dia. Ada orang Cina menjadi alat dia. Saya pun heran. UMNO sekarang dia don't care about the Chinese parties. Tak, UMNO sekarang langsung tak beri, tak ada hormatnya. Joyce Olek ingat ni, tak ada. Kau sebut lagi dia tak tengok. Tapi ya ini pemimpin-pemimpin Cina pun kalau tengok dia
Oh, kalau tengok Najib, terus mah lagi ada sebab ni manusia ni dia ada dignity, human dignity. Ini kita kena. Sebab tu saya harap kawan-kawan kita kena baca apa yang kita pasal apa Pulau Pinang dan Selangor boleh catat better growth. Pasal apa Pulau Pinang dan Selangor boleh ambil more foreign direct investments. Pasal apa Pulau Pinang dan Selangor, as an example, the two best states in terms of governance, accountability and least corrupt. Why? Dia Malaysia, dia Chinese, dia Indians. Sama juga. Perak pun Melayu, Cina, India, Mama, semua ada. Selangor pun macam itu, Pulau Pinang macam itu, Pahang macam itu, Johor, Sabah, Sarawak. Tapi why? Di Pulau Pinang kita boleh govern dengan baik. Sebab no way you can criticize Guan A or Azizah or Tunku Runing Aziz or Khalid, their policies, but no one boleh kritik mereka. Guan A curi tanah, tak pernah dengar. Jadi apa yang jadi? Guan A anti Melayu, ataupun Tan Sri Khalid ambil kontrak bagi dia punya anak, tak pernah dengar. Tunku Runing Aziz 20 tahun Menteri Besar curi bala, tak dengar. Tapi Johor, Sabah, Sarawak, it's a different story. This is what we refer to as governance. Governance. You lantik orang untuk jaga sebagai amanah. Ministers, excos, menteri besar are powerful. They can decide one stroke of the pen. Siapa dapat tanah siapa dia akan ambil. Sebab itu saudara, isu dalam Pakatan versus PN ini, pertamanya isu tadbir dasar governance negara kita. Datuk Najib sebut ini hari, kalau ikut Pakatan Rakyat, negeri bankrupt. Saya jawab, negeri bawah PN almost bankrupt. Ada dua pendapat. Ada orang setuju dengan saya, ada setuju dengan Najib. Okey, bagaimana nak selesai? Debate lah. Pergi depan televisyen, Najib cakap, saya cakap. Tak boleh ke? Apa pasal takut? We want to have a public debate between Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional. Boleh? Macam-macam alasan. Ada menteri kata, Bino ini debate bukan budaya Malaysia. Karoli. Di budaya Malaysia apa? Maki orang. Curi duit budaya Malaysia. Curi lembu budaya Malaysia. Debate cara hormat. Dalam debate itu saya akan panggil, saya tak panggil Najib karena ini public. Saya kata yang amat berhormat Perdana Menteri. Okey, untuk beberapa bulan lepas pilihan raya, yang berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Najib. Itu dia, baru rakyat boleh pilih. Kita janji tak bagus, polisi kita tak bagus, buku jingga not realistic. The people can decide. Tapi sekarang dia kontrol semua. Saya 9 Januari media satu dunia interview. RTM TV3 tak ada. Kemudian sudah tak nak, dia pusing. Itu hari dia kata, Anwar kalau jadi Perdana Menteri, lelaki sama lelaki boleh kahwin. Bapak ni tak, saya tekan. You know how they manipulate. Ini orang jahat tau, siaran. Apa yang saya sebut? Saya kata, saya sebut dalam kenyataan institusi perkahwinan.
In English, I said this. They asked, Anwar, you've been charged for sodomy twice, and the law is blatantly unjust. What would you do? Would you repeal the act, abolish it? Saya jawab, as Muslims, and I believe the majority of non-Muslims in Malaysia believe, support the sanctity of marriage between man and woman. I make no apologies. Saya percaya dengan institusi perkahwinan di antara lelaki dan perempuan, dan tak perlu kita minta maaf kerana rakyat pun mahu itu. Agama kita menuntut begitu. Tapi undang-undang, saya kata undang-undang yang ada sekarang itu tidak adil. Saya kata undang-undang itu arkaik. Undang-undang yang ada 377 PC semua ni korek di bilik orang, pergi buat fabricate evidence, bagi malu orang. Jadi saya kata undang-undang ini kita kena pindah. Tapi apa yang utusan kata? Anwar sokong homoseksual. Bodoh, tak tahu baca orang. Ini semalam dia kata, saya lagi satu interview itu dengan BBC, semalam dengan Wall Street Journal. Dia tanya, mengapa saudara anti-Israel, mengapa tak boleh sokong Israel? Saya kata, yang pertama, kita kena, saya sebut dalam bahasa Inggeris yang saya jawab, we must protect the legitimate aspirations of the Palestinian people. Hak rakyat Palestin kita kena pertahan. Apa dia hak? Tu dia boleh. Apa dia hak dia? Jangan dikepung. Apa hak dia? Jangan dibunuh, jangan disalib. Nah, kalau itu berlaku, you hormat hak orang Palestin, maka saya kata, saya pun tak setuju perang-perang gaduh-gaduh dengan Israel. Israel boleh duduk dengan aman. Tetapi utusan dan TV3 dia padam itu Palestin punya kes. Dia kata, Anwar kata dia sokong negara Israel dan keselamatan Israel. Sudah orang pun teks banyak. Saya kata baca lah. Itu laporan media asing. Saya sebut pertama Palestin, kalau aman dan hak mereka dipertahan dan dijamin, saya tidak mau perang terus menerus dengan Israel. Itu kenyataan saya. Tapi dia sebut laporan dia sebut Israel dulu, dia sebut juga Palestin. Mari TV3 Palestin langsung tidak ada. Maka Anwar sekarang itu dia laga, tanya orang PAS, orang PAS, jangan nak masuk Anwar, jangan nak kawan dengan Anwar. Saya kata orang PAS tanya sebab apa? Dia dah tak sebut Palestin, dia sokong Israel. Pula minggu sudah homoseksual, minggu ni anti-Israel, pro-Israel. Ini saudara, suat khabar jahat. Media UMNO, you know why? Dia nak tutup kes lembu kondo, dia nak tutup kes corruption. Dia have to create, dia mesti create. Saya hari-hari you baca tengok kalau news dia hari-hari Anwar memang flank. Kalau ingat, saya minta itu hari saya jumpa menteri, saya kata boleh bagi saya 1 week leave. Menteri tanya, apa pasal bang cuti 1 minggu? Cuti jangan sebut Anwar. You buat you punya kerja, saya buat saya punya kerja. You jangan sebut Anwar sikit pun. Dia tak boleh hidup. Sebab you tahu, dia takut. Dia takut dengan suara kita menuntut perubahan bagi negara kita. Sebab itu saudara, in conclusion, let me say this. Dia tak boleh terima keputusan mahkamah. Dia sekarang ini dia tak tahu nak buat apa. Election bulan Mac. Kalau election bulan Mac, saya yakin, God willing, insya-Allah, election bulan Mac, Perak kembali ke tangan Pakatan Rakyat. Dan Perak penting. Kita tawan Perak, kita tembus ke Johor, ke Sabah, Sarawak. Tak payah nak semua negeri. Tetapi
menang Perak dan tawan Putrajaya. Saya yakin after these elections, Dato' Sri Najib will be the honorable member from Pekan, who happens to be also the leader of opposition of the Malaysian Parliament. Dan kita fair. Saya belum bincang dengan Babikit siang untuk Ustaz Hadi, tapi saya ingat okey lah, you bagi dia bigger office. Sebab office Ketua Mangkasang kecil, saya bagi dia bigger office, okey. Bagi dia bigger office. Tambah 2 sekretari, okey tambah. Tapi kerja dia Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Sebab rakyat menentukan. Sebab you, the people, nak selamatkan negara. Enough of this racist slurs. Saya beritahu orang Melayu pun ada. Saya kata orang Melayu tak miskin sebab Cina. Orang Melayu tak terpinggir sebab orang Cina. Rakyat Malaysia ni miskin dan terpinggir. Harga barang naik, harga gula naik, harga tepung naik, wang negara lagi satu. Ini bukan soal Cina dan Melayu, soal pemimpin yang rasuah dan tidak tanggungjawab. It is our responsibility. Tolak pemimpin ini, ganti dengan ini. Sekian, terima kasih. Sesat.